بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi niya mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo jaman na to ini waktu palsukuan siguro na to mulia kami yari na isab bihayaon kato taniyo karena dimihil kato taniyo panuntum atau pagpatumtum sarta pengajian insyaallah dahil hakawiaksan sing kita niyo asal dahil sinangay ito wala dari ang mga napindain maudu sing kita niyo amunain bunga si pag-iman na waktu ini insyaallah umanap na isang siya katutan niyo ini pengajian dari nak magpalukay tukbal ko inguro na itong kalasahan pwede na rin katdengkan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman فليتفضل شهادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulilay dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruman ini yatud na muna isab maun pahadarat sing kamu ing kawiaksahan ipaghatod na mo maun kaniyo. Yatod na mo pahadarat sing kamu mga katote manguran na mo sa barang sin abutan sin pagpamahalaya kini in pangaddian dahil nga kalam si mahasut si mahatinggi iwan dahil nga hadis injunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan na agama Islam, masimasira kita niyo pangaddian bunga sin pag-iman. Lagi-lagi wala pa kita niyo nakalalaton dahil nga pangaddian bunga sin pag-iman aammalan simbano siya sa lugay na buhi
amo na yung pagtagon at taubatus sadika. Pagtaubat sa bundal-bundal. Dahil sa biyadto mga katawtay manguran, pauton taniyo, alaw sinjantong taniyo. Yung pagtaubat sa bundal-bundal, amunanin sabab, nagpara imahasut si mahatinggi, kanabihan iban karasulan. Supaya manusia, lumano sila tudyo patuhan, iban malano sila tudyo papagkahin nila, hantara nila. Kaya sabi ito, nagbayta ka to tanin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pamahacut si mahatinggi. Kasabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat way makasingod halingkat niya. Sabab ka na siya'y nagpapanjari singkatan malingkat. Hasabab yadto mga tuan, dahil tadi hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagka siya malingkat, kalasahan niya yung mga malingkat. Yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikalingkat mga tuan. Banging kiawaksahan na ito ipagpalilingkat. Hantara sintaw ibang tao. Hawal na simpakayan. Puas sin luparagbus niya. Bang dihat tindagbus dia mga tuan. Inyad tu hantara singkitan yung magkahi. Adapun in pakarajaan hantara singkitan yung ipon ibantag ipon bukun bihat tinantang niya. Sa kawa mga tuan, halingkat sinto parakala. Into parakala ini innakapun kaniya. Amo na yung pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inayat na pangaditan nyo sin limabay, hikato na paglingkod mong parungan ini, kasi kita ni wala nakaig ayat ito, kapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Laong si mga sila makahati, nakauna rin kato taniyo. Panday-panday ka na Quran iban hadis. Inluon sin ayat ini. In pagtawad at tawbatu sadika hiya hakikatul Islam. In pagtawad sa bundal-bundal, amo yan yung kanyuk-nyukan. Amo yan yung kasampunaan sin pag-aga masin tiap-tiap siyulakan. Kaya sabiad to mga katawtay manguran, balikan taniyo. In mission iban simbisyon. Sin mga kanabihan iban karasulan. Diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pasalan sadya papagtawbatunin tao. Way mapatut pagtagipunan. Way mapatut tutuhanun sa bundal-bundal amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa bagyad to, biyay takato tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah ta'ala malingkat. Na yung kalasahan niya mo rin malingkat. Biyaon to anin naglasay ariya babaw sing gumini, usog ibang babae,
pasalansahan silingkat. Pasalansahan silingkat luparagbus. Puas silingkat sin luparagbus. Lingkat sing gulalan. Gulalan matawd sin. Lingkat da. Gulalan maingat. Lingkat da. Gulalan makusog. Lingkat da. Gulalan malingkat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya naggulal bukun kita niyo. Tu para kala mga tuwan. Bukun palmanis. Yung pagpalmanis, ipaghindo sing kakampungan na to. Wayroon na biya, di na karunahan yung palmanis na to. Na, ilingkat biya ita sin Allah ta'ala. Kato taniyo. Muna-muna lingkat sinatay. Lingkat sinatay nga na yan pag-iman. Inhetod sing kanabihan iban karasulan. Patiap-tiap kauman kahinapusan nagatod. Junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam inhetod niya. Pasalansan tuan sin pag-iman. Pasalansan sin pagtawhid. So ilingkat biyaita sin Allah Ta'ala haipun niya lingkat sin pag-iman. Na mga tay mangud na mo hakuti ka lumingkat in pag-iman sin manusia limingkat siya pakata. Sarawa bangil lingkat si manusia yan badyo niya sadya. Kaibanan makaming sandawad doon, iigna. Bangin lingkat si manusia yan haway ho sadya. Aun mimintin niya. Pabaran niya. Aun maintenance niya. Bukun pagkaon. Pagpalilingkat bayho. Pagpalilingkat si lupa. Diara niya rumadlaw. Bang vitamin inumun niya. Bihad to na sadya mga kataw tayo mangurang. Ada punin lingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ng pag-iman. Amo na impanawhid. Inna sabut tanyo yadto lingkat sin atay. Daya sabi at mga tuan, nakamatawad nin hadis, liabayan na to, pagkarungukan na to, bat-batun, singkataan, magbabat-bat, hapagutbaan, hapaghinduan, hapagnasihatan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum. Inaturun sin Allah Ta'ala kato. Bukun na luparak busta. Sabab ubos na kita, tiap panjari sin Tuhan, sarayaw-rayaw kapapanjari, sarayaw-rayaw umbang payaw lang sin mga tao. Ubos na yan, tumaguno na ba? Kaaon aturun niya rin kato. Amin di na to mapatta. Sambil kita nyuri na to nakakitaan. Uno yan Tuhan, lingkat sin pangatayan. Lingkat sin pangatayan. Na. Tayo nga sabi to, intaw nagtawbat pa Tuhan. Aw ni pagpalilingkat niya. Bukon po sa kahiyama niya. Bukon po sa kahiyapo niya. Di ka pagpusa kailingkat ini. Sa kawa Tuhan, piara kaniya sin Allah Ta'ala, inaghatod maun kaniya, pini pa sin Allah Ta'ala, kanabihan iban karasulan. In risala nila katantan, da ako nintaw pagtawbat kamo. Dahil nga sabi, tulong si mga sila ulama, amin na kaw na rin kato taning, wala na sasat sin prakala dunya, al-mukbilu ala Allah. Mga tao
imalup sila pakabayaan sin Tuhan, al-muti'u lahu, iwan piyagtaatan nila ing kabayaan sin Allah Ta'ala, tiyay kuran nila ing kabayaan sin nafsu nila, tiyay kuran nila ing kabayaan sin syahwat nila, al-mukbilu ala Allah, sa inialup nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muti'u lahu, salta piyagtaatan nila yadto. Unin beta di katu. Yassarallahu lahu. Karausan sin Tuhan ing kataan din ato karausan. Siya makaraus, siya rin Tuhan tunggal. Paluhayun katu tanyo sin Allah Ta'ala yung pakarajaan na to diya dunya ini, sa lugay na to yari. Sa janji sin Tuhan katu, di kita pahulitan. Nawang kau kehunitan, bukun kau malingkat. Wala dunil lingkat halom sin jantungmu. Amin biyay ta sin Allah Ta'ala. Hisiu-siu. Inipun niya. Imalup pakabayaan niya. Salta piyagtaatan niya. Ing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paluhayun kaniya sin Tuhan. Pataan pakarajaan. Paman si mahasud si mahas tinggi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kita ni manusia, puno na to ning kusog na to. Puno na to ning ingat na to. Way para kala hinang mapaluhay na to. Ayaw kita ni imyanaw na to, kita ni nakapakaanahan, kita ni nakapaluhay ha. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Under control kita ni sin kakawasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan tayo mangudnam imbiyay takato. Bukuning katan pada akan sin Tuhan bang tahinangun hunit luhay mga tuan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di kabayaan sin Tuhan. Mag-arama kita haraman ini halawom na jujuja na kita. Di hangkan na kita papag-aara maunahara ni hampa kita humain sa patuhan. Nasa kali yung kita niyo nagpahansam na dyan usog patao. Yung babae nagpa-beauty na sadya patao. Na yung pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mimbiyeta sin nabi mo. Kalasahin Tuhan mo malingkat, kalasahan ni malingkat. Nagpalingkat na kawihan dagbus. Na mga tuan, magasubo na kita niyo pakanya. Singgi nawawaran na to, bangun na. Yadto mga katay manguran na mo. Yassarallahu lahu. Paluhayon sin Tuhan kato. Na bang wala dunil lingkat ini. Ayaw pare mahunit, mahunit da. Misanim maluhay. Kaunitan na kita ni mga katawtemuran. May tayad to sa wala doon impuunan sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga tawtay mangudara ma Islam, paluhayon kato sin Allah Ta'ala. Yassarallahu lahu umurahu wa a'maluhu. Paluhayon sin Allah Ta'ala. Apabila intaw yan madurog pa Tuhan. Way hinang mahunit. Langgalun niya, maluhay siya. Papikilan niya, papanggungog niya, papangutod niya, maluhay kata. May ta, awon magpaluluhay ka niya.
May tayaton magpaluluhay kaniya lamod siya mga usog durugan tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin pakaradyaan niya paluhayon sin Tuhan. Kataan sin hinangon niya paluhayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain kita niyo magpaluhay, maluhay biya ang pagkonsum mahunit na. Dahil nga sabab yan yung bariman, bang tungod pahinang di paglisuan. May ta ito rilisuan, tiyan to simbar iman. Aun nagdaap kaniya. Tiyan to simbar iman, pagkaon nagdaap kaniya, aun na magdirihil kaniya. Nabang tao, kitaon niya na, ipiyaghinangan niya, yaon ka taway. Yaon na yung katas, hat siya, magligot-ligot simbulpin niya, magsahin, istambayon pa. Diyan mga tuan, na at taubatu sadika in sa bunal pagtawbat amunan lang si mga ulama hakikatul Islam kanyuk-nyukan kasabundalan sin pag-aarama. Dahil sa gadto nalupas na yung tao gimuha di nga ka-Islam. In ayat paraman sin Allah Ta'ala udukhulu pisilmi kappa. Sud kamu. Dahanin anak apo niyo magsama-sama. Pisilmi. Insilmi ridto. Amunin akama. Amunin pangindo sinakama. Daakan iwanliangan sumud kita niyo maun. May tayad to diak kita niyo sin Allah Ta'ala pasurong. Sabab aun mananawag-tawag dugayin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Aun mana nawag-tawag. Dugayin din Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan to. Dengan sabihan hadlaw susungon. Magut ba iblis? Nisin hutbaan niya. Amin mga tao na sasat niya riya dunya, blimun siya, taksilun siya. Nakulong nawin nakatawat, pasalan mo yan. Na humot ba? Kadlaw susungon. Pula-pula mo. Iwan ka iblis niya, iwan ka saitan niya, humot ba? Imagut ba dingiri, dungukon sin tao. Lamma qudiya al-amr. Pagka maubos na yung pakaradyaan, inukuman si Mahat at si Mahatinggi, inukuman na yaon madto na, inukuman si yaon madto na umot ba na. Unin nagisin Iblis. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Fala talumuni walumu anfusakum. Ubus na lang nukuman. Biyaw, may tantakam. In Tuhan Allah, diyan kamu sinjanji bunal. Aw ni karihil niya sinjanji niya. Aw ni kabayad niya simbaita niya. Wa wa'adtukum. Iblis, di manji sa bakukan niyo. Sa inijanji ko kanyo rihilan pula, wairay karil ko kanyo san pula. Hinjanji ko kanyo paakhlaftukum, di kuraakan, yakkalan tadjakam. Na aturayan tuan, aturan embaran mo, wang uno na kansiyo na janji iyakaran mo. Kansiyo na baita iyakaran mo. Kansiyo na atulan. Paakhlaftukum. Nabihaon, mamos nakataksila. Ay niwa problema. Injanji ko kanyo, wala takamuriya at bihaini. Wala ta
kamu yan, nahinangon mo yaon, bang di, patayon ta ka, why? Ya, kublit-kublit sa jabihan. Wala ka uyan, nahinangon mo yan, ba't? Magmula na ka, why? Kaya sabi at ito, mga katautay manguran, parehong tanong hinang tanong. Ayaw kita niyo masasat hiblis. Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita niyo, sud ka, may kamu kumuha. Ayaw kita niyo kumuha di nga ka-Islam. Kita na ito na inbukon halong sing ka-Islam. Way rasiman niyang mga katautay manguran. Udukulu pisilmi kappa, sud kamu, pakabayaan sinakam. Inda akan hinangan niyo, inlihangan tangkisin niyo, magmaas, magbata. Ayaw sadya kamu masasat sin syaitan. Palman si mahasud, si mahatinggi. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala biyaitaan kita niyo. Biyaitaan ta kamu mga anak kapo Adam. Nah, bang baitan na sinallahu ta'ala ang pamula iyagad, baldo sa nakaw. Kaya sabihan, matawad baldo sa rin kato, tanong. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, an la ta'budu syaitan. Biya baitan ta kamu. Na bang kau miyagad sin biya baitan ta kaw, na uno na yan. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Ay kau tuod masasat sin syaitan. Ay kau magad magtaat pa syaitan, patuhan mo sadya. Wa ani'buduni, tunggala sadya yung pagtagipon mo ka ako. Palman si mahatut si mahatinggi, ako yung tagdapo si piyaghulaan mo. Langitiwan lupa ako. Nagpapanjari kay mo ako. Wa ani'buduni, tunggala sa diyang pagtagipon. Pagtawat ka rumadlaw pa Allah Ta'ala. Nakarusa ka iwanoy pagtawat na ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Pagtagipon ka ako, palman si mahatut si mahatinggi. Amo yan indaan mabuntun. Na bang kauminig di nga ka-Islam. Gimuha ka rin nga kabayaan si mahatut si mahatinggi. Ayaw pari laong inlaong da. Misan imbukon laong nalaong na kao. Biyan na si masanato ni mga tuan. Di majatuh katilingkang sin dunya ini. Sebab saya ini simpanasat sin iblis. Nah, bang nato di na mapasudin baran nato pakabayaan sin Tuhan atay nato. Palingkatun nato mga tuan. Imbanu sini pagpalilingkat sin tawihaw. Amin babae, maas-maas na yung bayho niya. Kunot na, mapahinang bayho maringkat. Ang doktor mag-unoyad. Inilong sin tawilong kumni, mapahaba nila. Imbayho nila bayho, malakbang, mapak kuno nila. Mga tuan, bangkaw nagtuyo habihat yung dagbos. Impakitaon mo sadya tao pagkahimo. Maapda kumanlo, dukan daw matud kayo. Sebab may ta, inilong mo, tumup na bayo mo, ganapan mo. Maglawad-lawad ni nilong mo. Nagsisampung na dyan tao sinilong. May ino-ino ko, may tao nagsisampung sinilong sa kani. Maglawad-lawad din nilong niya, way wukog. Amin ilong niya original, way na. Mga tuan,
kagunahan na to ilingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay katan pakaradyada to maluhay. Di na to karausan magpaluhay kita nung sininang dengkatutan niyo. Bang wala doon ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga tuan. Na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, betaan kita niyo. Simpamaita. Kaya waita sing kanabihan na kauna, kay napusan siya, in naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na unin beta katutan niyo. Kuling kuntum tuhibbuna Allah. Paiman cimahasi. Baitaan bang matan sila malasa. Magtuhan. Papaakara saja. Na mga tuan, magasunguna kita ni mabaran na to biyaon. Hisiyo na ini akarat na to ini. Natantuin na rin na to, agad na mo papamarinta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agad na mo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na huon, na alam ahadilaykum, na tumtuman niyo, ipatumtum ka to sin Allah ta'ala ayat ini, hasuratu yasin, aun daakan ka to. Aun ipatumtum ka to in syaitan banta. Laungun ka, pakadtuon kita pakawayaan niya, hapaaning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maba na ko magtawbat lang, magparuldul na. Bata pa kita, bata pa inumulta, makasay pa kita. Ayaw. Wa ani abuduni, tiapan jari kita sin Allah ta'ala magibadat. Amwaddu. In ayat, matampal, wasahun singkatan, bang taas hun may ba, ku ini pia panjari sintuhan tao. Wala ko pia panjari kabaw. Magibadat. Sambil kabaw, nananasbira. Di tahadya ka, tiyan bang biya din yung panasbin la. Sa babingkatan, pia panjari sin Allah Ta'ala, nagibadat da kanya. Ampeng kita pia widda sin Allah Ta'ala yung pagibadat ta, ibang badyo ta, iwan kupiata kataan malingkat iwan lana mahamutta. Ingka ko misang biyabat yang intay nga wairun nakagunahan magibadat na sila nananasbira sila. Ampain kita suwayaw ning kasutsihan malanu inlaum malanu pa inbuwa suway magakadimbiaturan mo. Na wa ani abuduni tunggalan yung pagtagipon ni pa ako palman sintuhan. Haja siratum mustaqim. Amo yan. Indahan mabunto. Bang kamu miyakadhan, harap niyo manulin-tulin pamarayaw. Biaday sabahan, bang kamu migday liya dunya, harap niyo ra, way katukin-tukin, harap palawon sin sulha, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narang di palman sin Allah Ta'ala. Walaqad adalla minkum jibillan kasira. Sa taud-taud manusia na laung. Hisin ng laung. Di sa mabaya malaung. Huwag itaw mabaya magsagga. Huwag ito mabaya magiluhala. Lagi-lagi na masatay ni sambil magtiyaw magsagga na, magpamili magsagga na. Wairon saan mawaya. Sa may tayan na bihantuan, pangit na inatay niya patuhan. Way na signal. Way na signal niya harapan niya. Oop na. Ngayon kaya nga tanda sintaw yung kato, magkaasin, offline lang niya. Naingat tabang na-offline ni natay mo tudyo patuhan. Biada sinikaw kumasin offline di dakaw makauno. Nabang na-offline ni natay mo. Pila tahon na. Huwag na inu-inusin tao. Naruwa bulan sa da offline ng bangko piagunuhan mo rin ako matuko paruway.
May mga kapusan, di kita makakawa. Natumtumon na to mga Tuhan. Usog marayaw, babae marayaw, di magkaop, inatay niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw nagtatawat, amuyad. Bati siya, yaddura. Natutog siya, bukod na offline. Sabab, why offline patuhan? Nagka-offline yang kita niyo. Sabab, kurintin tiyak sabot na to. Nawang wayroon. Power, wayroon. Allah Ta'ala way kasinguran. Di kapaningod na katantan ito. Di siya magka-off. Kaya sabi ito, online sa Jakaw. Allah Ta'ala online marikato sa yung kita off na madto. Sabab, bukun bunal. Impagtawbat si Manu siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, unin nagisim mga ulama. Ahabbul ibadat, ahabbul ubudiyatu ila Allah, wa akramuha alay, at-tawbatus sadaqah. Ahab, amo na yung kalasahan sin Allah Ta'ala. Wa akram, amo na inunurabol tudyo patuhan. Ipon niya. Amo na yung mga ipon niya nagtatawa. Nang kita niyo yung kabayan na to, tao yung magyan ka to unurabol. Bang magtagang pasari matag unurabol, para kalat na kula. Nasusungon tuan magtawag na. Na matag na ba kaw yan unurabol? Hindi makarungog pila taura na hindi do. Mga tayo mangod na mo. Ahabbul ubudiyat ilallah wa akramuha alay at-tawbah. Amo na tuwan yung pagtawbah. Di magkaunahan. Ikasigpit ka to tanin yung pagtawbat. Sa gawa, indihil ka to tanin sintuhan yung pagtawbat, hikaling ka tikasan niya. Na. Aun beta di ka to, si mga sila nakauna. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, beta nila, hadis Qudsi. Ya ibn Adam, ya kau anak kapu Adam, ija amanta bi, atau ija tubta ilayya, wa amanta bi, wa lam tusyrik bi syai'a, ya kau anak kapu Adam, apabila kau nagtaubat na kako, tinimana sin taubat minig dari ngamangi niadto na pamarayaw. Wa amanta bi, salta piarayaw mo na yung pamarat saya mukha ko. Walam tusyrik bi syai'a, Ivan, wala kau nagsakuto ka ko. Nagsirik? Naman yan yung sirik yan. Sirkul khati. Amin sirik. Nakatatapo. Akhpa min dabibin nam. Hipus. Lawing kahipus. Sipuk. Lawing kasipuk. Papanawain sanam. Butangan na padlima mo to. Butangin ako ng pamukaryang patay nga mong makarungo. Di. Lawing kasipuk na ito. Uno yan tuan. Tinarik ka na naman sintaw. Nagsisirik siya. Yung sirik ini, sirik sibi-sibi. Ampay sirik yaon, sirik dakula. Yung kaya bukaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat niya, sirik sibi-sibi. Hipos, di kasayuhan sinto, mga nagsisirik na siya. Nauno yan tuan, amunin riya. Masubin tao magriya. Hikarwa sum'a, masubin tao magparungog-dungog. Ako sa inilong ng marayaw. Hinriya,
magpakita-kita isab sindayaw niya. Nah, po Adam, anak ka po Adam, ayad ja kami minang sindoyad do. Dakula, iwan sin sibi-sibi. Bang mo yadto hinangunin yadto. In malaikat. Hata asil langit. Yusabbihuna bihamdi. Namumuji ka ako, paman sinallahu ta'ala, nananasmi. Dakun ko sila yan. Yastaghfiruna laka. Wa anta ala firasika. Daakon ko'y mga malaikat yan. Bang matan pagtawbat mo. Bang matan minig na kauring hamangi miyon kau pamarayaw. Daakon ko'y malaikat at taasil langit yan. Amoy namumuji ka ako. Yusabbihuna bihamdi. Yastaghfiruna laka. Wa anta ala firasika. Ini kau yang kawakulangan mo, yang kawatilan mo, yang kawalilingkuran mo. Ang malaikat magulo kayo. Sa kondisyon, bang mayanin pagtawbat mo, malingkat halong sinatay mo. Yaon. Pag-iman. Bang mayanin pagtawbat mo, bukon offline. Nang muli na ako magtawbat, offline pa. Wayron offline pa tuha. Nasa kaliop sintaw. Magpasumo na kita lang na bata pembaran. Magdul na kita. Nah. Ano yan mga tuhan? Yastaghfiruna laka wa anta ala firasika. Dakun sinallahu ta'ala. Mangayo kaampunan kayo mo. Sabab yan lingkat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Usog marayaw kau pa Tuhan. Usog mapagun kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagkayan, daakon ng malaika. Yastaghfiruna laka wa anta ala firasika. Ini kau, yan kau naglilingkod. Yan kau akulangan mo. Duahan kau si malaika. Aturayan mga Tuhan. Subukon maunit, kaunitan kita niyo. Nah, dengan sabda itu, ang pahadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam din ka nabijar. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirul junuba jami'a. Ya kau ipon ko, ingkam mo yan, dumadlaw, makahinang kamu kasaan. Kasaan sindum, kasaan sinadlaw. Natuntuman nyo, tiyatakaranta kami. Tuhan yung nagtatakan. Online da. Sakaling kayo mo offline kayo mo. Impatuhan mo, online. Ingkay mo innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dumiban sinadlaw. Makakumit kau. Parakala. Tiyo-tiyo room. Sabing bariman, di magkahinang dusarakula. Di. Ubus na biya ita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbar iman, la yajni hina yajni wa huwa mu'min. Wa la yashrab hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa la yashrik. Di mahinang sin bar imanin. Sibi-sibi saja. Tukhti'una khata. Bil-layli wan-nahar dumiwan sinadlaw. Wa ana taita si mahasuci aku. Ampunun takam. Indung bangkam nagdusarik padlaw tiyatakaran takam. Wan nahar aghfirul junuba jami'a. Tay mangud na mo. Tay mangud na to nagahaji inusog ang kapakayan. Puti kataan.
hang kalukan, hang kalapal. Pagdatong si maghaji, duha rin lapal nila. Pagtagna nila sumud, labbay ka Allahumma labbay. Pag abot sinangpu kasubangan, takbir, Allahu Akbar. Uno yan tuan, usog marayaw saan. Online saan sila patuhan. Ununan niya yan, panawid saan, pagtawid. Way pinagbidaan yan siyam, imbadyon niya puti da. Biaday sa bahan bangkitan niyo butasun na sintuhan niya way bansin jasad, puti da. Na palingkatun na to mga tuwan ni natay na to, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karwa mga tuwan, lingkat sintao, kabayaan sin Allah ta'ala, puas sin lingkat sinatay niya, lingkat sin kabtangan niya. Dahanan inintaw nagbiyak na adong niya ini, pasalan sinu. Kabtangan doon na ini. Kabtangan indayri kiwandayri kikapaglingog. Baitaan kau yan to sinuay. Taud siyaning kalingugan. Na Allah subhanahu wa ta'ala nagpalman. Impalman niya. Panabi niya, iwan pamangat kataan, miyamagad kanabihan nila. Uno yan tuwa. Wa qulu linnasi husna. Pagbisara kamu, pagsuy-suy kamu, pagwasiat-wasiati kamu, sa ini pamunyo saja, husna amin marayaw. In nagbisara nakawak pahala, hindi mungog simbisara nakawak pahala. Ikalingkat yan ito pungatuan. Lingkat ito. Dahil nga sa wabiyatin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Sisiw-siw sadya rin kato tani mattan. Nagpaparat saya, sinadlaw susungon. Uninadlaw susungon yan. Kubul. Nagsadya ra kaw kukulangan na kubul. Nagsadya ra kaw atuni mo alawang sing kubul. Nagsadya ra kaw ilaw mo alawang sing kubul. Nagsadya ka online ka walang singkubon. Ni para na insil po ni sintaw kayo katantaan. Di da kaw kabutangan signal, way da. Offline da kaw. Intudyo patuhan. Kuan tuha. Continue. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyataan kita niyo paling katan yung paghilalaungan mo. Usog pa asawan niya, so may malingkat yung kabtangan. Babae, pabanan niya, so may malingkat yung kabtangan. Maas pa anak. Anak pa maas. Nakura pa rakyat. Rakyat pa nakura. Kaya mga tuwan. Na yung pagtawad, way na nakura, way na rakyat, way na katantan, yung katanyan, abdun min ibadullah. Mahinang nakawipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sali na yung darajat sin nakura iwan rakyat. Bang makasulwain rakyat ay nakura. Abdun min ibadillah. Ipon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Amad piling kati karwa. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Intaw nagtatawbat. Di na siya misyara langgang syara. Di na siya misyara simbis syara ikabali atay. Siya inibisyara niya ikabak niya pahala. May tayad to, di na siya misyara hadto. Mat siya wabiyaon, online siya. Siya walang nagdadyaga. Ladayna rakibun ating yaunin dua malaikat. Inamuhuk magsusulat si mangi, inamuhuk magsusulat si marayaw. Aturayan tayo mangod na mo.
Siyusin tao, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Ini wisara mo sadya marayaw. Ay nakaw misara simbukong. Usog marayaw kaw patuhan. Tumtuma online yung kaptangan mo yan. Nabangway na ikaw wisara pamarayaw. Puno na yung beta sinjujungan. Palyas mo hundong. In hundong mo, ibadat. Imbis sara mo pamarayaw ibadat. In hundong mo hindi na kaw makabisarabat, ubos na yung marayaw, himundong na kaw, halaw ibadat, dakaw, nagundong. Di ko mga tuwan, untong karwa. Na ini kato mga tuwan, amo na hina. Hingkatan, hiwal taniw, hiwal sin 5, panaw sin siki. Amin hiwal sin 7 ang gauta baran ini. Subay siya ini mahinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang di mayawin tuyad to mga tuwan, amo nating kanunungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ang pahadis siya butsugpat sin kain. Ya ibadi, ya kawipon ko, anak po Adam, la ta'jad. Ay ikaw tuod maglamma-lamma. May tayad do. Sabab yari kita pirahan sintuhan ni pagpakukusog. Nabang muri usalo ning kusog kabayaan sintuhan, lamma na ka. Kaya sabihan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun duaan niya. Panginduaan na to. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya ibadi, la ta'jid. Ay ikaw maglamma-lamma. Ay ikaw maglamma-lamma magtag-ipon. Ay ikaw maglamma-lamma hatag-iman mo ibang panawid mo. Ay ikaw maglamma-lamma hakabtangan ni marayaw buklasan. Magkahunahan ni na nakapulabi Allah masana ito ni singkabtangan marayaw. Online sila patasin langit. Signal patawin, signal patuhan, offline sila. Kahunahan nila ingkabtangan mo. Kahunahan nila insyara mo. Ay ikaw maglamma-lamma. Na. Uning piyangayo sintuhan ka ito. Uduni astajib lakum pangayo kamo. Sabab way kaniyo, yari ang kako. Puasindihil ko kaniwala niyo piyangayo. Pangayo ka mau nyari. Dirihilan kita niyo sintuhan wala na to piyangayo. Nas pagubos dia kita niyo papangayo. Ya ibadi, pamingkad doa. Dahil kayo mo yung pangayo. Wa alayya al-ijaba. Yung pangayo mo, ako intumayba. Natuhan mo yung pangayo mo. Sin offline ka, yung off mo yung line mo patuhan, intuhan mo online. Ya ibani, dahil kayo mo yung pangayo ka. Sa kalimang dakin tao mangayo, duay niyo kitalong na salamat. Amimbaran niya sinsiyem marayaw dumo salamat. Indua asin maas, indua asin ina, indua asin amak paanak, tay maun. Sa kali mangayo mangdaak, duay niyo kitalong na salamat. Manglag mamaba pungo. Mga nagjujuwa. Amin siya yung pangatod niya, way salamat hawaran niya. Offline nilang, yan doon ka online ka mo. Na. Kaya kau, anak ka po Adam, ipon kintuhan. Ay ikaw maglamma-lamma. Paming kadua, dahil kayo mong pangayo, ka rumadlaw. Pangayo ka rumadlaw. Pangayo apatuhan, bang man liming ka tinatay mo, kapag-iman. Bang man liming ka tinatay mo, panahon.
Bang maliming kating kabtangan mo, kabtangan kabayaan sin Tuhan. Hikasanyang si manusia. Bang maliming katin hiwal mo, pahiwal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kau punto. Pamingkat doa, dahil kayo min pangayo doa, wa alayya al-ijaba, dahil ka ako'y magtayma. Nahangkan ini wala nagtayma, kita na ngayon, bukon patuhanin harap ta na ngayon. Pamangakubuling kayo na. Hangkan kita doon na ngayon, sa babuhay ka ito. Nasa kali na ngayon, na kita haway. Dahil nga sabi, sambil pabiyahon, na ngayon, way, impya ngayuan, way kata. Na, pamingkat doa, dahil kayo may pangayo, karumadlaw. Sabab online kataan, wa alayya al-ijaba, ako parmansin Tuhan yung magtatay mo. Ini kaisa. Ikaruwa, ya ibadi, wa minka al-istighfar, wa alayya al-maghfirah. Dahil kayo mo, pangayo ko kampunan ka. Ako'y mangangampun. Nasa kali, offline din tao, yung off dam. Paruna kita long na. Di sa kantuan karulang. Amilong mo, janji mo, magparuna ka. Di, ba't namungin iblis? Baajalu uwi. Di ako hapuson, di ko hundungan. Sa satunin na nakapuadam. Sa lugayaw ning kabuhi nila, inja sa diwanyawalihan nila, riakula ulun. Turayan tuan. Na. Wa minka al-istighfar, dahil kayo may pangayo istighfar, pamansin tuan. Wa alayya al-maghfira, ako'y mangangampun. Paampun kita ni patuhan tayo. Uno pa yan. Ni katu wa minkat tauba. Dahil kayo may pagtaubat. Wa alayya, dahil ka ako tabdilu syai'atika hasanat. Bangkimog na rin pagtaubat mo. Ako, pindahan ko, gantian ko, indusa mo, pawayrusa. Gantian ko yung kasaan, pakarayawan. Magtaunahan kita ni mga tayo mangod na muhabang. Hamod timbay takato dahil di. Na mura-murahan mga kataw tayo manguran na mo. Bang mayan kita ni usog marayaw patuhan. Bang mayan kita ni ipon sintuhan usog iwang babay. Malingkat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mo rin tayo nagpalingkat. Paglaas niya, ibugit niya ni pagpalingkat niya. Di na kaw tulong nakalagihan. Naglamakat ni bayo ko ini. Di na. Sabab nakumi na nilong niya. Nakumi na yung tako niya. Mag-awot na yung tako niya man sinilong niya. Ibugit niya na, impan niya pipaguno niya. Namadto kita niyo tuan, pabiyayta sin Allah Ta'ala pangadian na to ini, at taubatu hiya hakikatul Islam, impagtaubat sa bunal-bunal, amunaning kasabunnalan, amunaning kanyuknyukan, sin pag-agama, amunan ing kabayaan katutan yung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mura-murahan mga tuan, bangman kita niyo yampun, iwan miyaap sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan bangmaning kita niyo magtulong tawang, magkasilasa, kakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababin dunya ini tayo kuran na to, umalup kita niyo pahukuman, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tub-tub na sa jarid to, nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana jami'an min al-faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah, wallahu Subhanahu wa Ta'ala, a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadto na in sarayaw-rayaw bunga simpag iman. Murah-murahan nakahampit kita niyo. Labi-labi na tuod in maksud sin pangadyan hindo niyon amoin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na habihayaon
amuin sa sampangan sin kitanyo sin sa reyo-reyo adlaw amuin biyay kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain adlawan sin bulan haji hangpo adlaw panagdaan timagna sin ni isni 5 bayaon law sa kira-kira bihayaon dimakan na kita 5 adlaw insyaallah 5 adlaw na imangayan siya butuod katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalaggoan sin adlawan yan amuin sambil biyayta sin mga sila kaulamaan in tiap-tiap timbangan long ta sinang kaadlaw sinamin ang adlaw panagnaan sin bulan haji mga sila ang magtuyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala long niya in yaum alfu yaum hati niya intimbangan sin tiap-tiap hang kaadlaw hang ngibu adlaw intimbangan sin hang kaadlaw so sa kira-kira inang po long ta adlaw yaon bang siya ini hang ngibu aon siya hang po ngaybu adlaw ha mga tao amuin makatuyo long ta tumunay atawa long ta maganggaw ta himinang sinamin mga mapatutinangon muna na long niya suway sampangon sin mga sila muna rin hakataan muna yung pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala siya butun haon sa babing kita ini anak kapo Adam magkalawong magkasasaw mga yadto amin mangdahi kato tanyong hikabutas dahil nga amin hinang mapatut na to batukon amuna in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na sa babito suway na to yadto amin apasun laong takawaon in parsukuan na to yadto hinangon amin timagna na kita laong ta habihayaon na di matuin amin ini adlawan na sabot yadto sarta laong si mga kaiwanan ulama biyayta doon hayan in amin adlawan sin hangpo adlaw nakauna ataw panagnaan hangpo adlaw sin bulan haji lawi laong niya marayaw din sin Laylatul Qadar laong isang sin kaiwanan wala dato na pinda-indayaw sin Laylatul Qadar sa babi niya to amunayin duman sumagawain ini amin adlawan isab sin amin nga adlawan mapatut na to laong ta tuyuan in pag-ibadat tunhaon sambil aon deng ha mga bayta si mga sila bang kita mabaya long ta hapanagnaan namin nasabot sin ini long ta sin sila ha adlaw panagnaan day nun hayan amin long niya sumakap kita sin pagsakap amin sa kaula-ula aon tuod maksud panahon sumagawa in panawiyad to mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin long niya magbati kausin ini muna matuog kausin ko hasupaya makabati kausin lapit adlaw pag-ubos makabangon kau ring hakulangan mo na pagbangon mo ang panakaw magini lano-lano sarta ubos maglano-lano yadto ang pakaw sumulog sintal mo malano sutsi pag-ubos ang pakawlong niya numaog pa masjid manaw kau madto pa masjid sarta sa kira-kira bangaon dapat kaunahan mo pa imam may tayad to hasupaya bang maaon na impagtindog sin sambahayang pardo hawak to sin subo amuin ubos naman tumakbir in imam makasunod ka tumakbir kaniya bihad to inamin sa reyo-reyo long tahinangon nabang kita makaon naman to matawag pimenang ta muna sumambahayang kita tahiyatul masjid sumunod din doon haon kumawa kita Quran mamasa hari pamabutin waktu yadto haamin panagnaan adlaw ini laong niya amin ini matao din hinangon mo roon tungguan mo bangaon dapat maghinang ika-aduan niya roon amo na magtasbih magtakbir biya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya inako amin kimawa ako singuran deng ha mga imumungan sa reyo-reyaw piyang hindo sin Allah ta'ala ha mga adlawan yaon amo na long niya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir amo tim pagbalik-balikan doon hayaon sarta di kau manjari mamisarahan uno-uno amuin hikalukpasin waktu mo ha waktu yaon amuin tuyuan mo siya jukupon in 5 waktu ha masjid sarta nag-aakadiban sin imam
doon hayan long niya makawa mo in ang amin pahala sin ini ang kaadlaw yato biya sisim pahala sin hangiw adlaw nabihad to long tana in amin ini bukon sa diyan to sambil pagpuasa ini dumatong dakatutan niyo muna yung pagpuasa sin adlaw arapa na in adlaw arapa inyad to sambil beta sin rasul makakiparat sin dosata amoy in ini long tabihaya o niwan sin susungon hang katahon at ina sa kaulaw na 2 tahon in marania in kalaguan niya damikyan in qiyamul layl damikyan in pagjikir mataw jidikiran doon amin sambil piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas daing ha amin biyata tahin doon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar na yadto mga katawtay manghuran na murah-murahan amin makahampit kita niyo rin mga adlawan ini pila adlaw pa ini long taon pa 5 adlaw nakapin sampai ini mabot kato tanim paghaylaya insyaallah subhanahu wa taala amin makakakita niyo bahagi sin ginawaran na to ding mga adlawan na sabot ini insyaallah subhanahu wa taala biya na sinari impanagnaan amo na pagtawat pa Allah subhanahu wa taala biyata nila bang kita sumampang doon yan sa kira-kira bang kita magibadat na pa Tuhan Rabbul Alamin amin wayroon na ron haon lang ta ini dosa-rosa ta insyaallah subhanahu wa ta'ala na yato na sadya in biya mga pagpatumtum sing kami sa bablando to mahal ka in amin mga adlawan na sabot ini bihayaon baba yari pakato umakaw kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala paginawa baran na to ibalik ko pa kuron na to kalasahan in ini waktu lang ta amin magkhatam kato tanyo sa pangadyan na to bali to pagnas murah-murahan mga katawtay manguran na masampang na to in karayawan biyata na sin biyata siguro na to yadto pagamalan na to sabab na makaminsan dahang katang amo na adakala aun na rin makaabot din kato tanyo ma puasin ini na panginduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين